Lefelo le la baipei le bapile thata le toropo ya Kimberley, mme fela baagi ba mono ba ikaegile mo matlwana boithusetso a atetang le dithepe di sekae le tanka e le nngwe ya metsi e kgadileng. Delisia Botlane ke mongwe wa baagi ba ba fudugetseng mo lefelong leno ka 2015. Ba lelapa la gagwe ba dirisa dikgamelo jaaka matlwana boithusetso, mme a re matlwana ano a baya boitekanelo jwa bone mo kotsing. If nothing, every time the counselor comes and give us empty promises. Lefelo le la baipei le ka fa tlase ga boeteledipele jwa meiara wa Sol Plaatje Kagiso Sonyoni jaaka mokhanselara. O itlamile mo nakong e fetileng gore o tla tokafatsa matshelo a baagi ba Kimberley. Mmasepala wa gagwe wa re o na le maano a go tlhabolola baipei ba Madiba Square. Community engagement has been ongoing until they are moved to a permanent location which has already been identified, and the site already comes with services as well. Khabagare baagi bano ba re ga se lantlha ba tshepisiwa go tlosiwa fano. Ba re ba solofela gore ba ka se lete dingwaga tse dingwe gape di le robedi.